Amreng Border Committee atumpen Assam Chief Minister aphan panongsi Socheng Development Block BDO aphan Pinpuralu kepajirdam. Jirikin dengalong Amreng Border Committee atumpen cepatir piponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan panongsi Socheng Development Block BDO aphan Pinpuralu pajirdamlo. Labangso Pinpuralu ke pajirdamalong Ratsai klembang atumpen kedanglo KSA Ganbura lapenan parta kaprek hampang asong atum sitami cetongdun. Assam government lapen Meghalaya government ang bong kaching kipon give and take policy aputhak kachikroy dundi angthek cepak langpon. Tim Karbi Anglong atum sitami laso aputhaki kachelang dun vegji aphan bangso amai pen pachinipon. Karbi Anglong along leke chujeng bajirta pilong lepu CM Dr. Tuliram Ronghang Kaningjewer asonsi Kaningji atengpen bangso along le adui ahoy kachelang pameji aphan Amreng Border Committee atumpen joning ripon. Amreng pen Edward Timung Loti Kimi News Karbi Anglong. Manusnya ya kata ke kubur, ko penmi, hakani kati yau ko dedep, wa gini ki paralok penar, do chong hapo Karbi Anglong Assam, lagi haka arbo artri yung anu pena kos, hawawan usip nitar yung ka Meghalaya kandar sangma, lai report, lai li memorandum ki, hakate memorandum kentho ki, wa ki penar. Kuasa hapo Karbi Anglong Assam wumju yo ka facility demnite le bin gi chok gi dat gi bom gi pansitom bin gi ye bhai te nga nyau si o sibun la ne nyau diau sakiat wa gi ni ge lok panar ile wo report bait gam tu wom en wule da gi Karbi Anglong hai ye ka development te mem biang setia nga nut bai danga samen le nut bai upla waka development te mem biang tangwa kat kangwa ya kini ki Karbi haki jakka ku pher ithau pher ya kilo Karbi ya kilo khasi haitai hapsiar kat kaslale bon kini ke facility de gi ka school de inong hikai le daki lok penari ya ki hu tangwa ki kan taiki daki ki facility ki wada libo se tule kentai ki begi jai gitu kinong hikai Karbi holai gi li join holai li krek situ begi ki demte tesnya em kamere ko ahre hakano ka benta ya kani Karbi ka wo de penmi dagi Assam dagi Karbi mye ngai uyo da kalejong ka district ne ka jala kayo kamte report bete teng kerpat ya kilok penar ko syong hapo Karbi Anglong Assam hoi pi usnyo baklabi hoi pi uklambe ku report beti ya boy da pi ku report bet uchem sitom patan hadin hapun eng kerpat ya kilok penar ko syong hapo Karbi Anglong ya ba uchong kopi bam no dino bam lang wi di lang wi kre lang wi hakno komenta Langpher hawar Karbiri sunim sorong aji aparman krungching sai amai kepadopon. Lakha kre isi Langpher hawar along nonangkil eji pri achiklo niphai hini pen niphai pho an ingdeng thomkep hawar Karbiri sunim sorong aji katalon ponji aphan krungching sai amai kangnipon. Bangso amai along hawar Karbiri sunim sorong aji mesen pen keklem kedampon kepachun ponji aphan jingki jingwai ponsi sai angdeng keklem ponji aphan arpu chepek ponriti. Ingdeng thomkep hawar Karbiri sunim sorong aji kecheng pen kijut an mesen pen kapachun ponthek ji aphan hemphu mukrang pirasenja ahir jumi mate Karbi aron pen kar clip heju padopon bangso krungching sai amai ke padopon along aluhi aman pen local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council along EM Madhuram Lekthe lapen man kedo abarim PWD board chairman long kibe MEC Ramsing Timung abarim PNRD Board Chairman Kangjang Terang, Karbi Lamet Amai Akong Chunbang Joy Singh Tokbi, VDC Chairman Noren Kiling, Director Bhaiti Ingti Lapen Langpher KCS Amai Phu ke Haitimung Atum Chetongdun.
News Text Report Lotikimi News Karbi Anglong. Awal karbit sonim sorong aja labang so kepacun ponnya ini nang litum kipi alam sih kecimbai pon ini kali ke Choro lo nilitum langfer non ke indeng thongkep langfer hawar isonim sorong aja karman ini ketengsi nilitum executive meeting di poneklo lapen ke ini labang sorni Pacet tahun si dirikam asai hem labang tua asai hem tai tu kong lo lapen ke ini ben oh lanjut rong aja gujetik abang ke labang tua anu jokan itu kesom rong patu kong lo mungkin ini tuh penan tinggal cing saya pon lo perlu gawe subcommittee tumpen doan lapen ke ini tuh reception committee lapen ke central committee bini sar tumpa bangit lo cela non indeng thongkep langfer awar isunin sorong aja keputusan si cepatun kontegi ma langai produk penyakit tum cingwai cingsai lo lapen ke kamu her ni tuh cingwai langka cingwai pon lo ihudisi ni tum dak kosuke bukulia Junel kusi pulo bukla Junel labang ke luring tepi sentral bazar long si ini kan bang abang ke cepat itu kita pining penan ningkan po cikut tepi ni lutum langfer awar senin sore aja dang mithang lunjun pen salajong ni lutum ningkan poan cikut tepi pen ni lutum kalau pon lo kasih pening penan ningkan po an nangle tanglo kasih ni lutum mesin kan labang so isonin sorong aja pacun ponje ani penting wai di nang itu selama kepacat hangin dan sedang teman jadi dulu tang aparman nang itu songan selama kepala dunia pancen ini akhir itu akhai halo India long pudang lo puluh ke apa rim nah pudang mata festival ke kirim ceng akhai lo il tum pacut hangan kepak tihu ba job se pinian sitame ho angson ke le dine kwan ma le dun asin non bang ke penan ke the kare suma tum ba nang tum sonson ek muchar atum kepak thang je atum kepak thang komple job non bang ke le dun Hornbill festival tum lang na Hornbill festival bang ke nonan ta ningkan kri thomni lan chi de bang kan non le tum ke songkep ande lo labang ke kiko ho labang ke da hawara amai labang da hola karbi youth festival labang ke golden jubilee nangle thupang de kan pokep an kele thupo peneng ke ningkan fikera sukep kele si lahai la mas tameli tuman mu ni tu da semet ni tu mu ni tu mu bang si lahai bang ke lang ke cari ni bang ke arpu do ni tu da ni kom phan para on ni free ni tu da orang ada cepat sama kan dan ni free peneng bang baca lo ke jamtang bang ke great proxy ando peneng bang ke Krisip kan ateran kan cepat itu si ini tumdak langfer donel karbi festival atau alang itu cepat itu polisi ateran kini lang samela itu kahom ri dam bakadolo dan alang itu malam mateng si dan cepat itu kita ambil itu sinoman krisip kan ini itu melongan Alwi sarpo malas orang nasi tong. alwi sarpo nilitum peneng bang CM sar kahai doktor tuliram rong hang sar panai itu kecil kapal tadi lapen ke kita difuele MLA bila singleng dan ke Tolak ini apa dia tu orang singgung kene kan di sini tuh program apa tuh final ni lah kita lah alang itu bang kom apa bang itu program lo mau nasional kecil kon dulu dan ke
itulah intellectual person atau person si ason alam itu bidi sore gelong ini masuk kama kan itu singwai pun lama lama kau cuma suntok ya ada promosi ini lama ya cuma tadi itu kecoba pandi meeting kasih Tengke sir lang fair long ko pini break check ason doji ma kelang me pini hala rasenja klam long ason tak tak si dak lang fair long se me break check ko pini hol mu doji si aso lama bangke ini itu apan akeh josing top di labangso alama bangke pandak kono elisum lang fair long same texture engineer atau masalah so engineer atau pandi itu tuning ripo sebenarnya sami langso along so ala litunde no thengpi hai kapona pinya ala limitang sa long do so na karna litung lang fair long da engineer do architect do architecture mane ala li si engineer do ala li phanda mo na men taram kono le ala li phane tum tuning lidam ala li jung hin pen pene utang apraman sik do misalnya ini itu ala li phan chodo por tiji jalan li phane le tum tuning lidam Sana question lo, non antiligi, kanwang takar so si kini kota bahwa kan kita song ini berpikir kemonti non kirangi, dia ciklo sini kan kok meniki parman tindak talon mon. Kasih ada so talon kono mangke itu 25 event di beberapa event di event ke dantang kami kiria mai hin kan nang tingkat do la ngapali do la so idea na guys seperti konan gitu la pena bat kami ini itu tipon la bat itu tunggu athe la dak lang herong dang apan ke cinghon abang do pik masih ni tum la event lang papan ko do athe donar nang ipi do nang ma on chuk masih ini ngarong kan masih impor rako event ini kami akan jadi masih terang bersih kami 19 ta bag beji dan di bagi yang ring do kau bag le kipi pandangan itu hawa ramai tentang jadi TV hocce pagai kono hawa tin ada terang tin no contoh tin no public meeting awareness meeting TV ponjela ke tentang ani cegal tu ke bahani dorso injong terang on itu pancing kono ora kasih non kirang itu awareness program lah di nangsa ate istilah mah belum tiada participant itu mane gidun bang sabso faktor ada kau timina pengram dere so awareness apa itu deng pon bom lah nanti lagi masih aso sih kimiji pan masih raso abang klaim pon bom lapen terang silong lapen munida phai pulason ki thik ponu sa si terang lo itu kep bang kep abang tu si hang pon lo lapen halada kemane kecepatan dunia abang tu si terang long kan kali sistem lah ke hang pon lo lah si hala ke hang pon ngomong sistem aja ta program long pun deng pon sistem kecepatan dunia sistem terang tu long kan abdu si dak kecepatan dunia tapi ni si ini kalau bang ke lo ni tu meladak lang ker hawar long bang ke tahu cuma mereka kecil itu kan oh asal sini itu asal sih ini orang nanggepin asiti politik saya nanggepin kan itu asong tin kanta ang pelong kan asong do ini saya asong kono lo cari dia asong kono banyak asong kono NGO kono lah itu do asal hai tu manta ni itu ningri alam tentang metang aku itu NC mane sia tepi bangelo ime thanga jutang ime thanga sai ime thanga arti jutang pangcui lo tam thanga tami lang nang barsi mangso klam lo mangso pacun ni tam masih mori la kol festival pacun dia lo bang kali ime thang jutang jubat kirengi pan lo kata kalau kita kecerap nang itu naik langsung masih ini lahir awal long kedo selain itu kan kita itu dok kita bang ta cito dono cerap dono di sore ke celok karena kita kali racam itu sih ini ke atau cunin